Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Mu ijambo ry'isabukuru y'imyaka 65 ubwigenge bwa Kongo Kinshasa, Perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi yavuze ko ibirori by'uyu munsi bifite impamvu idasanzwe kuko bihuranye n'amasezerano y'amahoro y'amateka yerutse gusinywa hagati y'Uburusiya n'u Rwanda i Washington muri Amerika. Mu buryo budasanzwe muri iki gihe cyavuga muri iri jambo rye, Tshisekedi ntiyigeze ashinja u Rwanda kandi ntiyavuze ku mutwe wa M23 uvuga ko ugenzura igice gifite ubuso bwa kilometero kari mu 32 burasirazuba bw'iki gihugu. Tshisekedi yavuze ko amasezerano ari ikorosi ry'ingenzi mu kurangiza amakimbirane amaze hafi imyaka 30 agahinda mu burasirazuba bw'igihugu yatumye miliyoni z'abantu bapfa abandi bakava mu byabo. Yavuze ko amasezerano afungura ibihe bishya by'ituze, ubufatanye n'iterambere ry'igihugu cya Kongo, akarere k'ibiyaga bigari n'umugabane muri rusange. Ati amasezerano sinyandiko gusa ni icyizere cy'amahoro ku baturage ba Goma, Bukavu, Ruchuru, Masisi, Nyiragongo, Rubero, Ituri n'ahandi hose hashegeshwe n'intambara. Perezida Tshisekedi yashimiye Leta z'Ubumwe za Amerika na Perezida Donald Trump by'umwihariko. Yashimye kandi Leta ya Qatar n'emiri wayo Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ku bwunzi bwabo mu ibanga bwafashije guhuza impande no gufungura ibiganiro by'ukuri hagati y'igihugu cyacu n'u Rwanda. Yirinze kuvuga byinshi ku biganiro na M23. Tshisekedi yigeze kurahira ko Leta itazigera iganira na M23 akiri perezida. Ibyo ubu yaretse nyuma yo kubisabwa n'abahuza banyuranye. Muri iri jambo ryirinze kuvuga kuri M23. Ati ibikorwa bya diplomasi bishingiye kandi ku biganiro birimo kubiduha muri Qatar. Intego yacu ikomeje kuba gusubizaho ubutegetsi bwuzuye bwa Leta ku butaka bwose bw'igihugu no gukora kugarura amahoro arambye kandi asangiye mu karere kose. Ibiganiro byaberaga hagati y'umwe za Leta ya Kinshasa n'iz'umutwe M23 kuva mu ntangiriro z'ukwezi byabaye bihagaze nyuma y'uko Qatar haye impande zombi inyandiko y'ibanze y'amasezerano y'amahoro, igasaba intumwa za Rido kujya kuvugana n'abakuru bazo kuri iyo nyandiko mbere y'uko zongera ugaruka mu biganiro. Mu ijambo rye, Tshisekedi yavuze ko bazakomeza gusaba ko ubutabera buhabwa bagizweho ingaruka n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo kandi ko n'abakoze ubwicanyi baryozwa ibikorwa byabo. Tshisekedi yavuze ko ibibazo igihugu kuriya gifite bitarangira mu mutekano gusa. Yavuze kandi imiturire y'akajagari mu mujyi, kubura ikinyabupfura n'umubyigano ukabije w'imodoka i Kinshasa bituma ubuzima bigura miliyoni z'abaturage. Yavuze ko ingaruka z'imyuzure iheruka gusenya byinshi ikica abantu kandi bagahunga mu bice bitandukanye by'igihugu no mu murwa mukuru, ubuke bw'amazi meza, amashanyarazi, amavuriro n'amashuri n'ibindi. Atari ko Leta irimo kugira icyo ibikoraho. Yavuze ingamba zitandukanye zafashwe. Yongeraho ko Leta igiye gusinya amasezerano atarabayeho mbere na Leta z'Ubumwe za Amerika mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro azatanga imirimo ibihumbi byinshi nk'uko bivuga. Atazaba agizwe no gutunganya no kongera agaciro mu bari mu muringa, ariko arimo no gushimangira kugabanya inyungu z'ibiyivamo mu buryo bungana mu nyungu z'abaturage ba Kongo. Abatavuga n'ubutegetsi bwe bavuga ko ari byinshi bidasobanutse muri amasezerano avuga Leta ya Kinshasa ishobora kugira na Amerika, ndetse bamwe bumvikanye ko ari ukugurisha umutungo kamere w'igihugu mu nyungu z'abategetsi ubwabo. Tshisekedi yijeje ko umutungo kamere w'igihugu cye utazatangwa cyangwa se ugurishwa mu buryo butari mu mucyo kuzagira akamaro mbere na mbere abaturage ba Kongo Kinshasa. Umukuru w'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa yatangaje ko amasezerano aherutse gusinywa hagati y'ubwo butegetsi n'ubwa Kigali Washington ari intambwe ituzuye ariko y'ingenzi. Mu ijambo yavuze ko yageneye abaturage ba Kongo kuri iyi tariki bizihizaho ubwigenge bw'iki gihugu. Colonel Nanga yavuze kuri ariya masezerano, yagize ati turayakiriye. Ni amasezerano yiswe y'amateka akubiyemo cyane cyane guhagarika ubushyamirane bumaze imyaka hagati ya Kigali na Kinshasa, aho impande zombi zishinja gufasha imitwe y'inyeshyamba ikorera muri Kongo Kinshasa irwanya ubutegetsi bwa buri ruhande. Gusa Nanga yavuze ko amasezerano areba igice kimwe ku mpamvu z'amakimbirane muri Kongo. Ati kubera cyaho mu gihugu no hanze yacyo ko nta kibazo kiri muri Kongo, ko ari ikibazo gusa kiri hagati ya Kigali na Kinshasa byaba ari ubushukanyi butakwihanganirwa. Yavuze ko ariyo mpamvu bashyigikiye inzira duha ibiganiro hagati ya Leta ya Kinshasa na M23 kugira ngo bakemure impamvu muzi y'ikibazo cya Kongo. Nanga yavuze ko bashima umuhate, kwihangana n'ubushake bwa Qatar n'emiri wayo Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kugira ngo bagere ku mahoro arambye. Ibiganiro byabaye bihagaze nyuma y'uko Qatar haye impande zombi inyandiko y'ibanze y'amasezerano y'amahoro, igasaba intumwa za Rido kujya kuvugana n'abakuru bazo kuri iyo nyandiko mbere y'uko zongera kugaruka mu biganiro. Nanga yavuze ko ibyo M23 isaba bitahindutse kandi ko bizagirwaho uko gusa hari uburyo buha umwanya wo mu gihugu kugira ngo hakemurwe impamvu muzizi ikibazo cya Kongo washinja ko giterwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nanga yavuze uyu mu gihe muri iyi minsi Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Kongo Kinshasa wagarutse mu gihugu mu gice kigenzurwa na M23, bakaba bamaze gukora ibiganiro ngishwa nabo mu mijyi ya Goma na Bukavu, aho bivuga ko aganira n'abantu bo mu nzego zitandukanye ku bibazo by'iki gihugu no kubishakira umuti. Tshisekedi ashinje M23 gufashwa n'u Rwanda kugerageza gushaka gucamo igihugu bice, gusahura umutungo kamere w'igihugu, guteza umutekano muke no kwica abasivile, ibirego u Rwanda rwakunze guhakana. Colonel Nanga wahoze ukuriye komisiyo y'amatora yemeje intsinzi ya Tshisekedi mu matora ya 2019. Mu ijambo rye yibanze ku kunenga ubutegetsi no kuvuga ibigwi umutwe wa M23 ugamije amahoro, ubumwe n'iterambere bya Kongo. Umuyobozi w'ibiro rwanya ubutegetsi bwa Kongo kandi Colonel Nanga yatangaje ko rigenzura ubutaka bufite ubuso burenga kilometero kari 34. Intambara ya M23 n'ingabo za Kongo yatangiye mu gushyingo kwa 2021. Kuva icyo gihe ihuriro ryatangiye gufata ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Mu butumwa bujyanye n'umunsi w'ubwigenge, Colonel Nanga yagaragaje ko ibice M23
agenzura biri mu mutekano usesuye kandi ko abaturage bayituyemo bafite icyizere cy'ahazaza heza. Ati uyu munsi FC23 uyobora ubutaka bw'igihugu burenga kilometero kare 34 atuye abaturage bagenzi bacu. Mu mezi 5 ingabo zacu zagariwe umutekano, zigarura ituze, zirinda abaturage, ziba imbuto z'icyizere gishya. Nangasobanuye ko nta shimwe FC23 ikeneye cyangwa se ubutegetsi ko ubwo ikishaka ari ukugarura umutekano muri Kongo, kwikura mu bukene, iheza, ivangura, igitugu ndetse n'akarengane. Yagaragaje ko kubw'iyo mpamvu FC23 ishyigikiye gahunda zose zigamije kugarura amahoro n'umutekano muri iki gihugu ziri mu biganiro bya Qatar bihuza na leta ya Kongo byatangiye muri uyu mwaka. Hanyuma ariko kandi leta zunze ubumwe za Amerika zibicishije muri ambasade wazo muri Loni, Dorosishi yatangaje ko umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa umaze igihe urabujije ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Kongo MONUSCO kugeza ubufasha kuba bukeneye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Dorosishi yabitangaje ubwo ari mu kanama k'Loni gashinzwe umutekano ku isi mu nama yako yabaye mu mpera z'icyumweru tuvuyemo, aho yavuze ko M23 yahagaritse ibikorwa bya MONUSCO kuva yafata umujyi wa Goma na Bukavu muri Kongo Kinshasa mu mirwano yogoje aka karere igatuma benshi bava mu byabo. M23 kuva yafata imijyi ya Goma na Bukavu ntiyigeze igirira icyizere ingabo z'umuryango ziri mu butumwa bw'amahoro MONUSCO kuko byagaragaye ko zagize uruhare mu guhisha umwanzi no gufasha FARDC wazirune FDLR mu guhungabanya umutekano w'ibice bya M23 igenzura. M23 yafashe umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru nta kiva amajyaruguru mu mpera z'ukwezi kwa mbere umwaka, nyuma y'uko yari imaze kwigarura inkengero z'uyu mujyi ziri mu mujyi muto wa Sake ubarirwamo metero 27 uvuye mu mujyi wa Goma. Na nyuma yabwo kandi umutwe wa M23 wongeye kwigarura ibindi bice byinshi byo muri Kivu Amajyepfo biri mu mujyi wa Bukavu nawo ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara. Hagati ariko kandi umwuka mubi wongeye gututumba hagati y'umunyapolitike utavuga n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bwana Martin Fayulu hagati na perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Mu ntangiriro za Kamena uyu mwaka Fayulu arwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi kuva bwajya 2019 yatangaje ko ashaka guhuza imbaraga n'uyu mukuru w'igihugu kugira ngo barwanye Kabila na M23. Tariki ya Kamena Tshisekedi yakiriye Fayulu mu biro byemeranye ko abanyekongo bakwiye guhanira kugira ngo ubungu bumwe bashakire hamwe igisubizo cy'umutekano wazambye ndetse n'ibindi bibazo bibangamiye igihugu. Umuvugizi w'irora mu kariyorwa na Fayulu akaba n'umuyobozi w'ishyaka ADD Congo Prince Penge ku itariki ya 29 Kamena yatangaje ko na bagenzi bahuje umurongo wa politike batemera Tshisekedi nka perezida wa Kongo Kinshasa. Epenga tufite ikibazo cya politike, ntabwo twemera bwana Felix Tshisekedi nka perezida wa Kongo. Yagiye ku butegetsi mu buryo bunyuranye n'amategeko. Yagaragaje ko Tshisekedi yananiwe kwambura FC23 ibice rigenzura biri mu mujyi wa Bunagana umaze imyaka 3 ufashwe, ntiyarwanya ubukene bwugarije abanyekongo n'ibindi bibazo birebana n'imibereho. Uyu munyapolitike yagaragaje ko Tshisekedi adakwiye kurenza 2028 ku butegetsi, bityo ko nyuma y'icyo gihe yakwiye kuboneka umukuru w'igihugu mushya uzasubiza Kongo mu murongo muzima. Nubwo Fayulu yemeye guhuza na Tshisekedi aracyashimangira ko ari watsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye no 2023 akagaragaza ko Tshisekedi yibye amajwi inshuro ebyiri. Naho urukiko rusesa imanza muri Kongo Kinshasa rwatangaje ko tariki ya 9 Nyakanga ruzatangira kuburanisha Constant Mutamba Tungunga wahoze ari minisitiri w'ubucamanza. Amakuru aturuka i Kinshasa yavuze ko urukiko rwamaze kwandikira Mutamba rumenyesha ko agomba kwitabira iburanisha rye uwo munsi. Mutamba akurikiranyweho icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari zateganyijwe ku mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Icyemezo cy'urukiko cyo kuburanisha Mutamba gishingira ku kirego cyatanzwe n'umushinjacyaha mukuru Filime Mvonde nyuma y'inteko ishinga amategeko imuhaye uburenganzira bwo gukomeza kumukurikirana. Ubwo Mutamba yageraga imbere ya komisiyo y'inteko yari ishinzwe gukurikirana dosiye ye, yemeye ko miliyoni 19 z'amadolari zabuze, asobanura ko zayoherejwe kuri konti y'ikigo cya Baringa. Icyo gihe yasabye imbabazi agaragaza ko bari mu mushinjacyaha mukuru Mvonde na minisitiri Judith Suminwa bamugenda bamuza amavugurura yatangiye kuzana mu rwego rw'ubucamanza rwa Kongo Kinshasa. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe Perezida Museveni uretse gutangaza ko ashaka manda ya 7 ategeka igihugu, avuga ko kuzasiga umurage wo kugerageza ibyo n'abazi ko bitazashoboka, cyane cyane kurwanya ruswa yabaye imungu ku butegetsi bwe. Ikinyamakuru Daily Monitor cyasenguye Perezida Museveni Jenerali mu gisirikare kuri mu kiruhuko cy'izabukuru nubwo ari umugabo w'ikirenga wazo ukunze kwambara imyenda ya gisirikare n'ingofero nini ku mutwe we. Iki kinyamakuru cyavuze ko mu byo Perezida Museveni yasezeranije abanya-Uganda mu 2016 bwajyaga ku butegetsi ibyinshi bitahindutse ariko mu buraburizo, nyamara kucye kurwanya ruswa gitumye atari kuri imanda irangiye ngo cyo n'indirimbo ahora atera yanaharurutswe. Imibare iva mu butegetsi bwa Uganda bashaka kwerekana ko kurwanya ruswa byamunaniye, yerekana ko buri mwaka muri Uganda mu ngengo y'imari haribwamo miliyari 10,000 z'amashiringi muri ruswa. Ubu noneho Muzehe Museveni ivuze ko ashaka kwereka abuzukuru ndetse n'ababyeyi babo ko barandura ruswa mu myaka 5 iri imbere, kuko iyi virusi atifuza ko yazasigara imunga ubukungu bwa Uganda adahari, kandi ko ibintu ngo azabishobora. Abahangana na Perezida Museveni bamushinja ko yimakaje ruswa mu nzego zose kugira ubu ngubu ivugwa no mu gisirikare, cyane cyane urwego rw'iperereza no guhungeta abatavuga
bombi nawe ari nabicishije mu gutoresha amategeko barwanya. Museveni avuga ko yazanye demokarasi itarabaga mu gihugu kandi ko ubukungu ubona buhagaze neza nubwo hari bitarakunda aribyo arimo ashakira indi manda y'imyaka 7. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yatangaje ko yifuza kuba umukandida w'ishyaka NRM mu matora ategerejwe mu kwezi kwa Mutarama mu mwaka utaha. Azaba yiyamamaza muri manda 7 ngo ategeke iki gihugu. Mu butumwa atambukije ku rubuga rwa X, Museveni yavuze ko ashaka kuzamura igihugu kikagera ku bukungu bwa miliyari 500 z'amadolari mu myaka 5 iri imbere gusa. Natsinda aya matora azaba asatira kumara 1/2 cy'ikinyejana ari ku butegetsi. Yategetse Uganda kuva mu 1976 aheretse ubutegetsi nyuma yo kuyobora umutwe w'inyeshyamba. Ku butegetsi bw'itegeko nshinga ryahinduwe kabiri kugira ngo rimwemerere gukomeza. Ibi byanenzwe cyane n'abatavuga mu butegetsi bwe ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu n'impirimbanyi za demokarasi. Bobi Wine, umudepite ukuriye ishyaka ritavuga n'ubutegetsi muri Uganda, National Unity Platform, nawe yatangaje ko aziyamamariza gutegeka Uganda bizaba ari ubwa kabiri. Muri 2021 Bobi Wine yabaye wa kabiri mu matora nk'angaya, gusa yamaganye ibyavuyemo bakora amatora yaranzwe n'ubujura bw'amajwi, ibyo leta na komisiyo y'amatora bahakanye. Mu mwaka wa 2023 Jenerali Muhoozi Kainerugaba yagaragaye mu bikorwa bisa no kwiyamamaza hatandukanye muri Uganda, aho amukiye bavuga ko wari ugomba gusimbura se. Muhoozi nawe ubwo ntiyigeze ahisha ko ashaka kuba perezida wa Uganda, agasimbura se bamwe bavuga ko ari mu ntege nke z'ubusaza. Mu ntangiriro z'umwaka ushize ubwo Museveni yagiraga Muhoozi Kainerugaba umukuru w'ingabo za Uganda, benshi yibajije niba arimo kumwegereza kumusimbura cyangwa se ari ukumwigiza kure y'intebe y'ubutegetsi, kuko kimwe n'ahandi henshi ku isi no muri Uganda umusirikare ntiyemerewe kwiyamamariza umwanya w'ubutegetsi wa politike. Mu gihe mbere Muhoozi yari yaciye amarenga ko ashaka kuva mu gisirikare. Kuva icyo gihe Muhoozi yahise ahagarika ibikorwa yari arimo bisa no kwiyamamariza gusimbura se mu cyo bitaga MK Movement, nyuma yaje kwita Patriotic League of Uganda. Nubwo kugeza umwaka ushize byabonekaga nk'ibigishoboka ko Muhoozi ashobora gusimbura se gahoro gahoro, yagiye agabanya umuvuduko yari afite mu bya politiki maze bica amarenga ko uwo mugambi wo gusimbura se ushobora kuba utagihari. Mu cyumweru gishize nibwo Muhoozi yabaye nk'ukuraho urujijo, yatangaje ku rubuga rwa X ati bantu wanjye mureke kunyita perezida wa Uganda uzakurikiraho, Imana yonyine niyo izi uwo ari we. Umwe mu bamukurikira yasubije kuri ubwo butumwa bwe ati Muhoozi birangiye yasubije amerwe mu isaho. Perezida Yoweri Museveni ni umugabo w'intego ukunda kwambara ingofero nini, yavutse ku babyeyi b'aborozi muri Ankole mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda. Yize ubukungu na siyansi ya politiki muri kaminuza ya Dar es Salaam muri Tanzania, nyuma aza kujya mu mitwe y'inyeshyamba irwana mu buryo bwa guerrilla. Nk'umuntu wagize uruhare mu guri ku butegetsi bwa ba perezida babiri muri Uganda, Idi Amin Dada na Tito Okello, ndetse bakaba bamaze imyaka 39 ku butegetsi, abona ko ari wenyine ufite ubushobozi bwo gutegeka Uganda. Ubwo yiyamamazaga muri 2005 yavuze ko agomba gusoza akazi yatangiye. Ati umusaza wacunguye igihugu ni gute mushaka ko agenda? Ati ni gute nava mu rutoki nahinze bukaba rutangiye gutanga umusaruro? Imyaka y'uyu musaza ari kugibwaho impaka. Muri 2016 leta ya Uganda yavuze ko afite imyaka 71, ubu akaba afite imyaka 80, ariko icyo gihe batavuga n'ubutegetsi bwe bavuze ko abeshya ko ubwo yarayirengejeho 5. byari gutuma atemererwa kwiyamamaza muri 2005 kubera ko ari kubarengeje imyaka ntarengwa. Ariko nyuma y'inteko ishinga amategeko ya Uganda yatoye ikuraho iryo tegeko, ariyo mpamvu Museveni wagiyeho no kwiyamamaza kuri iyi manda ya 7. Ikinyamakuru Daily Monitor cyatangaje ko Museveni avuga ko atazi itariki nyayo yavukiyeho, gisubiramo amagambo yari mu gitabo yise Song in the Mastered Seed yanditse, kivuga ku buzima bwe cyasohotse muri 1997, agira ati ababyeyi banjye ntabwo bigeze bagera mu ishuri, rero ntabwo namenye itariki y'amavuko. Ariko yakomeje gushimangira mu itangazamakuru ko ubuzima bwe bumeze neza cyane, usibye malariya rimwe na rimwe, inkorora cyangwa se ibibazo byoroheje byo mu zuru bitewe n'imiti. Muri 2015 yavuze ko ni umunsi imyitozo ngororangingo mike cyane, ati niyo ntashobora gukora, ririmo gusimbuka makeri, bisigaye bingura muri iyi minsi. Hari amatariki ariko afite icyo avuze kuri Museveni. 1944 niwo mwaka leta ya Uganda itangaza ko yavutse. 79 yafashe guri ku butegetsi bwa Idi Amin, 46 yafashe ubutegetsi yeretse perezida Tito Okello, 96 yereje ingabo kurwana muri Kongo Kinshasa, icyo gihe yitwaga Zaire. Muri 2001 yasezeranije ko mu matora ataha azava ku butegetsi. 2011 yatsindiye manda ya 4, 2016 yamaje manda ya 5, 2021 yatsindiye manda ya 6. Muri 2014 Museveni yashyize umukono ku mushinga w'itegeko rirwanya abatinganyi uratanzwe no mu badepite bo mu ishyaka rye rya National Resistance Movement cyangwa se NRM. Hashize amezi make ryatejwe agaciro ku ntenge ku buryo ryashyizweho, ariko ubu ryari muri gibwa y'impaka mu mwaka wa 2012. Bwana Museveni yahishuye ikintu kitari kizwi ku buzima bw'umugore we. Icyo gihe yavuze ati maze imyaka 39 nshakanye n'umugore wanjye, ariko nta na rimwe ndamusoma mu ruhame no mu rugo iwanjye imbere y'abana. Museveni n'umugore we Janet bafitanye abana 4, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, Natasha Karugire, Patience Museveni Ruhabogo na Diana Kamuntu n'abuzukuru nibura 5. Muri 2011 Museveni yabwiye BBC ko hari ibintu birashaka gusiga nk'umurage azibukirwaho. Icya mbere ngo ni impinduka mu mibereho n'ubukungu. Uganda ikaba igihugu cy'ubukungu bwo mu rwego rwa mbere ku isi,
hakaba no kwikiramo kwa Afurika y'Iburasirazuba yagiye ashinjwa kugambirira kuba umutegetsi wa mbere wa Afurika y'Iburasirazuba yunze ubumwe ndetse no gutegurira umuhungu we kuzamusimbura bikaba nk'abari ubutegetsi bwa cyami muri Uganda nubwo ibyashinjwa bishobora kuba nko guhihwiswa gusa. Bigaragara ko Museveni mu myaka 39 amaze ku butegetsi acyumva ko idahagije ngo asige uwo murage yifuza. Nasimbukiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Manitswe igipolisi cyataye muri yombi ababake 52 bitorero Glory of Christ Tanzania Church bakunze kwita ufuho na uzima ry'umunyapolitiki Joseph Gwajima mu bashinjwa kwigaragambya. Iri torero ryafunzwe mu minsi ishize na leta nyuma y'uyu muvuga butumwa usanzwe w'umunyapolitiki yigishije ko leta ishimuta abantu asaba ko bihagarara. Leta ya Tanzania isabazwa n'iyo myigishirize ya mu ruzima gatozi iri torero ariko barisengera bakomeje guhanyanyeza buri cyumweru bajyayo nubwo birangiye bacwanye na polisi. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko ku cyumweru polisi bakubise ndetse banamenyesha ibyuka birya mu maso abaturage bari baje gusengera aho hantu. Leta ifata nko kwigaragambiriza birangira mu 52 batawe muri yombi. Aba bayoboke b'iri dini banze kuva kwizima basengera hanze y'urugi uko bafunzwe ndetse babaririmba indirimbo zisaba ubutegetsi bwa President Rusani koroshya ngo yakagabanya gushimuta abaturage. Uyu mutegetsi nawe bwarutse gusaba polisi y'igihugu gukemura ikibazo cy'uburengero ry'abantu ngo imaze gukabya ku butegetsi bwe. Agaseke k'amakuru mu karere ngafurikiriye muri Kenya abanyamakuru bakoze ba muri no barandika baratwa abanyapolitiki bakomeye batavuga na leta muri Kenya batangiye ingendo mu baturage mu karere ka Rift Valley ndetse no mu burengerazuba bwa Kenya mu gisa nuko umwe ko urugendo rwa Perezida William Ruto ruterutse kuhagirira. Abarebera ibintu hafi bavuze ko ari ugushaka kwiyamamaza mbere ya 2027. Ibinyamakuru byagarutse ku mazina aremereye yatangiye uru rugendo arimo Rigati Gachagua uherutse kwirukanwa ku mwanya wa vice perezida, Kalonzo Musyoka wabaye vice perezida wa Kenya, Martha Karua uherutse kwiyamamaza kuba perezida, Eugene Wamalwa, Justin Muturi uherutse kwirukanwa ku mwanya wa minisitiri na Matiang'i Fred uri kuzenguruka isi yose ashaka kubavana William Ruto ku butegetsi. Aba bantu bose batacana guhakubikiza hamwe ngo bashyire igitutu kuri Perezida William Ruto no kumwangisha abaturage akazategeka manda 2027 ntatorwe. Abanyapolitiki batangira urugendo muri Rift Valley na Western Region asanzwe imbaraga za politiki zigiye no kubintu bizagenda mu mitegekere y'igihugu kandi yasanzwe ahantu Perezida William Ruto na Raila Odinga bafite imbaraga. Abo banyapolitiki bavuze ko Perezida Ruto nashaka agira umugore n'abana b'abashinzwe amatora ngo ntawazacikira abagabo bazamutsinda. Hagati mu muryango w'abantu uburenganzira bwa muntu Amnesty International ishami rya Kenya wasohoye itangazo rivumira guhera umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'umutekano imbere mu gihugu kubera imbwirwaruhame aherutse gukora ategeka abapolisi kurasa mu cyica umuntu wese uzabasagarira babosha imyigaragambyo. Uyu muryango wavuze ko niba atari ubujiji bwa Bwana Kipchumba muri komene yakabaye yumva uburemere bw'ibyo yatangaje akanibuka ko igipolisi cya Kenya kitizewe mu baturage. Nyuma y'iri jambo uyu muryango wise rutwitse nibura abantu 16 barashwe mu cyico barapfa abarenga 400 barakomereka muri iyo myigaragambyo. Uyu muryango wavuze ko ijambo rya Bwana muri komene rutwitse kandi ko umutetsi yakabaye yazi uburemere bw'ibyo atangaza akamenya igihe bitangariza kuko mu mpeshyi nta munyabwenge wakina n'umuriro kandi asanzwe atuye muri Nyakatsi. Mu gusoza amabwire kuri Iran yagaragaje ko ikeneye kumenya niba leta zunze ubumwe za Amerika zitazongera kuyirasaho mbere yuko impande zombi zisubukura ibiganiro bijyanye n'intwaro kirimbuzi. Tariki 22 Kamena Amerika yagabye igitero gikomeye ku kigo cya Fordo, Natanz ndetse na Isfahan bitunganyirizwamo ingufu za nucleaire isobanuye ko ari igamije kubisenya burundu. Iki gitero cyongereye ku by'Israel yari imaze iminsi 10 igaba ku bikorwa remezo bitandukanye bya Iran birimo ibigo bya nucleaire no ku nganda zikora intwaro ziremereye. Nyuma y'aho tariki 24 Kamena Perezida Trump wa Amerika yatangaje ko Iran na Israel byemeye guhana agahenge igihugu cye cyagaragaje ko gishaka gusubira mu biganiro na Iran. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran wungirije Majid Takit Ravanchi yatangaje ko mu cyumweru gishize aribwo Amerika yamenyesheje guverinoma ya Iran ko ishaka kwibiganiro bisubukurwa ariko ngo ntiyasobanuye niba itazongera kurasa iwabo. Ati ubu ngubu turi gushaka igisubizo cy'iki kibazo, ese tuzongera kubona ubushotoranyi bwikurikiranye mu gihe tuzaba dukomeje ibiganiro. Amerika ikwiye gutanga umucyo kuri iki kibazo cy'ingenzi. Yagaragaje ko kugira ngo Iran yemere kujya mu biganiro Amerika ikwiye kwigaragariza ikimenyetso cyatuma baba kwizerana. Minisitiri Ravanchi yasobanuye ko ingufu za nucleaire Iran itunganye zigamije ibikorwa bidahungabanya umutekano bityo ko ibirego by'abishinja umugambi wo gukora intwaro kirimbuzi ubu nta shingiro bifite. Yemeje ko mu biganiro bizahuza Iran na Amerika ikizaganirwaho ari igipimo cya Iran mu izagitunganywa ariko ko gusaba igihugu guhagarika kuyitunganya burundu byo bidashoboka. Ati igipimo cyaganirwaho ubushobozi bwaganirwaho ariko kuvuga ko udakwiriye kuyitunganya wabyanga tukakurasaho. Iryo ni itegeko ryo mu ishyamba. Ibiganiro bya Amerika na Iran kuri nucleaire byatangiye muri Mata uyu mwaka. Oman niyo yabaye umuhuza w'impande zombi.